ban pen urlong no ya kajing angnut bat kajing mi inti ke balas lemba ban pen itu ne kentup no ya kajaj benreu lalung tiwa hapo katup jong ka Sidel Tribe lengba kajing itu ke Pakerpang napo ka Sarkar Jela Meghalaya khamtamru napo ka Ministry of Tribal Affairs kinoilam kajaj benreu lalung tiwa hapo kajing lakhmat daunong mikmat ka Mahuti constituency uba dasket lamare kilalej ban IT no daka dorkhas hau menteri ramba ka Jela ukon rat ke sangma ban penpau ya kajing dehok nong kenti banca kentup no hakatup ST hapo ka Jela kumbala kedo hakane ka dorkhas lengba kine kinong ilam basampang jong kajaj benreu lalung lane kitiwa ki basong basa hapo Reboy district ya kibala pen khamti sya menteri ramba ka Jela la penpau balangba ka constitution jong kari India la itu ya kane kajaj benreu kum kilalung henrei kum kajaj benreu kilakhot yalade da kajaj benreu tiwa nakadau ka ketin katlik ka ba ki kren ki khana bat kane kajaj benreu ka donru ya ka culture lade kale niam le rukom bat ka jingjit ya kinong kikam ni nong yalam raj ne ka snong kat kum ki kendon ki balaptha napo ka hima khairim tat hadu kini kisngi ki pamenta kane ka dorkhas ka penpauru bakum kajaj benreu ka bala em nadu ki kulong kuma kidap da kajing sokhya ka bajur namar ba ka Sidel Kas lane ka Sidel Tribe order lane ka Amendment Act jong usnem khat khandai spa nyopun reu bat ka Constitution Sidel Tribe Order Amendment Act khat khandai spa prapnyo kajaj benreu lalung kilasha kantaj bat kim syam layo satya ya kata kajing itu ne jing ketup ka Bakarpang hapo ketup jong ka Sidel Tribe jong ka Jela Meghalaya kat ba ki jaj benreu kum ki Bodo Rabha hajong bat chakma kilayo e kajing itu kum ki ST hapo ka Jela Meghalaya hakane kajing li kendu ya menteri rangba ka Jela ukon rat ke sangma ya ka balalang khmat dau ba dasket lamare kum UMLA ka Mahuti constituency ha kajing adon laru kinong ilam ka All Tiwa Student Union kinong ilam ka Tiwa Monthoilai Thokra Meghalaya State Committee lembat kuwi kila penpau ya kane kajing angnut jong ki paiba kajaj benreu banyo no ya kajing itu ka Pakerpang hapo ka Sidel Tribe khnang bakin yo sendon ya kajing itu ka Pakerpang hapo ka Jela Meghalaya kumbala itu lem ya kiwi ki jaj benreu jong kane ka Jela nakaliang uba dasket lamare kum unomi khmat ka Mahuti constituency ubala simkhia lor kane jing anut jong ka jaj benreu lalung banyo no ya kajing itu hapo katup jong ka Sidel Tribe ka Jela Meghalaya ulaong bakum unomi khmat uladep ban bishar bnia halor ka jinglong jingman ba kajing ade jong kane ka jaj benreu khamtam nadu kipor ki baman barim lengba ki jingtho jingtar ki bapau shai ba ki don hok banyo sendon ya kum kane ka jing itu hakatup ST kumta kum unom ikmat ulasim khia man persngo ya kane ka sur so menteri rangba ka Jela since 2001 then late Mr. Ikimong was submitted the petition to him. And then subsequently the next one we will talk about Okay. along with the This is a case that has been started right from 2001. So it's been going on. So again now we want to come back to see if Ka jingi kendo bat mo menteri rangba jungi mo sa kandar samantasi kadai ka isu naga benta ka reservation jong kine ki Lalung Tribe ki Lalung Tribe kidai ki nong song snong ki badan ha man lagi tribal no man lagi tribal state jungi te hangni ha Meghalaya jungi ro kiedan chite chapo block 1 block 2 chitero kiedan but kiedan chite chapo umsiang amjong chitero umsiang amjong kadai border ke bagi share ka Assam chite sijan jagiro te jingi kendo bat usiam menta kadai ban budin ya ka jingya kwa ka jongpi ban yo la ka jong ka reservation kata ka Long Scheduled Tribe tinggal ikendo usiam tinggal ikren bat uruk bat hanga bat ha government ro kadon ga jikermen ka ba kraw hi bangin la ban le ya kan ka kam bat bangin ya chakman ka assurance sagaleng usiam kalong ban ya chakmat ban persang kumno ban sedang dengan gani ka jingle kanang ba intip kan tekat bangin pat sedang teka commitment ngin banai this is not a guaranteed thing mo ngamla ban I guarantee pi ba ngin la ban le ya gani ban provide Scheduled Tribe ki hin dai kacing persang kan lan nagaleng jonga nagaleng usiam nagaleng government ni rogoi kan don kacing persang ka pakam kau kena magiti kita long social state kin long kubayu ben namar ba nagaleng usiam khairim ro ilayo ka musician dem te nagaleng ka district council ro equality ba minyo hi mo te kati katahi
Kemudian gini ki. Nanti nadu shwa bangin yo ya state Meghalaya ro. But kidai ki participant ro hagajing ya ki ban yakun ban penyo ya state Meghalaya ro. Kata kata history ke jongki mo. De ban yathu tikna hadu kanus nam kila don tengamla ada banong. Ndai I'm pretty sure ba kila don hang ni nadu shwa 1972. Namar ba kidon katu gini kerteng kini gini orang ba kejongki wala lagi mdai ki bapa sakmar ro de kidon katu gini kerteng kejongki ba don hagata kemis ke ba don hagan don rekat bat kini kejingi kun man priyo ego state Meghalaya kejungi Kemudian bentar ban yesim bentar. jongki mo barok kawai ke Meghalaya tengah gamlang ban patai nama kidon keleng-keleng dan re tang hapok ke konstitusi ke jonga ke bengiwan ke don tarai 8,000 pra hajar haneng kenjet ni hapok kenjet kawai pada kepat ke don cete sejan jagiro so artli ke bodon ke pengisya right Kemudian proses ro ya kangen sedang ban proses ya kasa cisin right Dapi om ban proses biang ni ka. Kemudian hegisnan ke bela adat ke ladon ke jidawa. yes keladon And how nadu far you UR nadu 2001 kajing sedang ang baik kajing sedang yang kini ke movement keladon nadu 2001 mo di hadu menta kampat poi shono kampat don shono ngamla ban komen ba ke government shwa ke claim sim kiane ngamla ban komen ba nane ngamla ban ai kai reason kai ka daw ba ka khamlong kamposh khmat dan re kene ke de chu persang sachi sin ban ya bin shikmat ye kene kam de ya ka jinglong kam ka jong kai ngomlong kam jong kan dengan panut penong ye kamlong appropriate yang akan orang mentamo ban ajarti nomor mengintip because kene issue kan hab blek chudo support Delhi chudo tribal affair Delhi kan select dengsipet kan kami Personally, ki mikir ro ki ashudul tribe mau nang kita sakat tu kan ki tribal ki belong similar ya kan ga lalung tribe ro ki belayo ki ashudul tribe nangin po Meghalaya te why not ngaso kalong jenwin pelat kan ga jingman parti suki kalau similar kalong similar yes parti suki yes similar custom dia tribal demo